Bang, kenapa kapal kalau parkir lambat? Kalau kapal parkir lambat itu nggak kayak mobil. Kalau kapal itu ya nyesuaiin angin sama arusnya juga gitu. Jadi nggak ada remnya kalau kapal. Intinya itu aja. Berapa lama sih paling lama sandar? Kalau sandar rata-rata 1 jam. 1 jam. Rata-rata 1 jam. Kalau cuaca bagus cepat ya? Kalau cuaca bagus, olah geraknya maksudnya gitu ya. Olah geraknya cepat. Kalau cuaca buruk? Kalau cuaca buruk, ya mohon bersabar lah. Sabar ya. Banyak-banyak berdoa. Jadi himbauan buat penumpang bagaimana nih Bang? Kalau sandarnya lambat? Kalau sandarnya lambat, ya mohon dimengerti aja. Karena cuaca sama lingkungan kan bukan suatu apa ya yang sama tiap harinya sama, kadang beda-beda gitu. Jadi ya mohon sabar aja. Oke, juru muat ini kan abangnya juru muat. Juru muat itu kan pasti mobil banyak dong di bawah dong. Ya, itu sebenarnya parkirnya juga lambat nih. Banyak supir yang nggak sabar. Himbauan juga dong. Waduh. Himbauan juga. Ini banyak orang yang minta buru-buru nih. Iya, sebenarnya kalau masalah kapal lambat, ya jangankan buat para pengguna jasa ya. Buat kita aja yang jaganya juga tambah lama juga. Sebenarnya pengen cepet juga. Jadi sandarnya itu. Parkir itu nggak segampang yang kita ke parkir di Indomaret ya. Betul. Jadi kita harus ngimbangin kiri kanan ya. Betul. Oke, jadi buat supir harus sabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa juga ya. Sabar, tapi nanti masuk kok. Kalau nggak masuk, kapal belakangnya. Betul. Oke Bang, thank you Bang. Nah, teman-teman semua, ini kita mau sandar di dermaga 4. Kita ini banget ya. Lihat, karena cuacanya cerah, lautnya juga tenang, kayak hati saya tenang banget, sumpah. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
Maju dua. 10 kan. Tujuh dua. Stop sih. Rombongannya udah di lingkungan 3 ya Pak. Majornya di tempat kawan. Jika kiri 58. Kanan 2,5. Keras kiri 40. Teras 4,4.
07. Kirim ke 1. Stop. Ras kiri 40. Jika kanan Kanan ke 1. Ini masih 1. Stop, sih. Selesai. Ini sudah selesai sempurna teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi di like dan subscribe channel saya dan terus dukung terus channel saya, share, komen juga, follow, bye bye.